Noy Bulantoy, unsa may sikreto aron dili ta maander sa asawa? Aw ang sikreto aron dili andiron sa asawa, tanang butang nga dili niya gusto, supaka gyud. Pananglit kanang dili siya ganahan manglaba. Aw di ikaw maay mo laba. Dili siya ganahan magluto. Aw di ikaw maay magluto. Dili siya ganahan mamalansa. Aw di ikaw maay mamalansa. Ug dili po siya ganahan manlimpyo sa balay. Ikaw po'y manglimpyo. Limpyohan nimo tanan, balay o kasilyas. Mao nay sikreto kay og dili nimo siya supakon, under man ka ana. So imo gyud siyang supakon tanan niyang dili gusto. Oh, kasabot ka, boy. Unsa may pinaka-epektibo noy nga paagi kung manguyab sugton dayon ba? Ang pinaka-epektibo gyud nga paagi nga sugton dayon ka. Siyempre wa nay lain kanang naa kay kotse. Pero dili kotse nga kanang drivean. Kotse ba kanang mamisita ka magdakag kotselyo. Kay og di ka sugton, pilar may pagkuha sa kutsilyo, di sugton na dayon ka. Ang lain pa gyud nga paagi nga sugton ka kung manguyab sa eksperyensya ni lolo ninyo Bulantoy. Kanang magpaluoy-luoy. Kanang luoy kay ka kay o pag ka kauyab, luoy kay ka kay ikaw na lang usa wala kay mga igsuon. Imuhang paluoy-luoyan basin pag maluoy. Pero unsaon man gyapon pagsugot god kung nana gito siya na ibgan, pinaka-epektibo gyud nga paagi nga aron sugton kadayon kanang nakahitsura di kay mamisita ka mura kag naug-unggoy. Mas maayo pay di na lang ka manguyab kung di ka kamao mangarte sa imong kaugalingon. Misita ka, bawa kag ilok, bawa pag kag baba, sigurado jud ka bagsak gyud dayon ka anang imong pagpamisita. Bastid gyud dayon ka ana. Timan ina ha, boy. Unsa may imong sikreto noy kanang palig-on sa tuhod ba? Palig-on pagahi, palig-on sa tuhod. Unsa may imong ikasulti ana? Nganong nangutana man ka ana. Di na din na mugahi imo ha nga nangutana man kag palig-on sa tuhod. Ang sikreto palig-on sa tuhod, numero 1, kung bata pa ka, dili na ka kinahanglan mangita pag sikreto kay mga batanon, mga gahi mga kay ng tuhod, gahi mga kay ng ulo. Pero kanang ni edad na ka, mangita ka og pagi nga mo ligon ang imong tuhod, number 1 ana mo kaon kag balot. Kanang magabi adto ka dito sa iskina diha sa Maykis ay naa diha mga nanindag balot. Kaon kag 15 ka balot, ligon na kay imong tuhod. Di na ka kinahanglan nga moinom pag bragya. Unsay nga ana niya bragya? Nya napagilaing paagi, mukatkat ka lubi kada adlaw, jogging kada adlaw. Dayon ang imuhang tuhod, imuhang piyad-piyad, ikat-kat-kat nimo sa lubi. Kung dili pag na mo ligon ang imuhang tuhod, wa na jud kay pag-asa ay may paimadto na lang ka sa kuan lawd. Magpatukob na lang ka dito sa iho aron tabla ang tanan. Nganong magpaligon-ligon kag tuhod nga bata pa man ka. Adto na lang ka dito, ipon na lang ka dito sa kuan mga lawog sa iho. Sige. Kanang wa tay tuli noy. Unsa may imong ikasulti ana? Problema ba na siya? Dako ba ng problema? Kanang wa kay tuli, dili gyud na problema.
ang problema ana kung kanang imuhang uyab or imong asawa tabian, ipanabi ka nga wa kay tuli aw di tabla ka perting uwawa. Mao nga ang kanang way tuli wa gina siya problema. Nindot manggali noon ang way tuli kay kuan way sakit, wa ka katilaw og sakit sa bata pa ka. Kana gud sang way tuli nga nauso naman lang na nga ris ato kay magpatuli gyud pero sa ubang nasod na may tuli-tuli mga tao dito mo nga dagko kay sila buli. So ikaw imuha lang ng tambagan imong uyab kung makahikap sa imuha niya makakita silang wa kay tuli di imo na lang inon ayog saba sweetheart ha kay kita ray madaot unya mauwaw ta. So wa gyud na siya problema. Mahimo magaling magpatuli ka bisag unsay pila imong edad. Kay total ang kanang pagpatuli wa may namatay ana. Oh kana ra. Noy Bulans, unsa may imong ikasulti tambag anang para padako? Kanang mudako kay janay ba? Mudako nindot mo kanang dako. Mudako ba? Ang sikreto pagpadako sayon ra kaayo na. Anong problemahon magunang dako og gamay? Ang pagpadako sayon ra kaayo na siya. Kada adlaw nimo mura ka gabuhi bag hiniktan manok nga imong himas-himason, imohang pikon, imohang damog-damogan, murag manok. Tanawa ng manok nga nindot kaayo pagkagalam. Nabuntag sayo pagapikpikon na sa tagiyas manok. Pagka udto pagka damog-damogan unya bitamina pagyud di vitamin ang manok mura sag manok ang pagpadako. So inigdako na siya mudako man gud na siya kanang pagapikpikon og maalas 9 og pagapikpikon pod nimo og maalas 5 buntag kada 4 ka oras pagapikpikon na siya pik ra yung sikreto ana di mudako na mutubo na mga 3 inches. So, nindot na kayo kung makahimo magaling kag 3 inches. Pites na. O, ana ran sikreto. Ayaw lang na ipapaak og hulmigas kay tingalig infected niya ka. Kana ra.